Assalamu alaikum, биздин Универсал каналынын жалпы катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн 2019 жыл 9 декабрь, баарыңыздарга кутман таң. Саат 7-ден 46 өттү. Бүгүн биз таң атпай Өзгөн шаарындагы Красный Маяк мал базарына келип, малдардын баасын билип, сиздер үчүн YouTubeга чыгарып беребиз. Андыктан сиздер биз менен болуңуздар. Siz bizdin Универсал каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, видеонун астында подписаться кнопкасын басасыз. Бассаңыз коңгуроочо чыгат. Коңгуроочону бассаңыз, сизге бул нерсе оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок биз үчүн маанилүү болуп эсептелинет. Андыктан биз менен болуңуздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сурооңуздар болсо, кайрылууңуздар болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Видеонун аягына чейин көрүп биз менен болуңуздар. Буканы эгасы 70 000 сом деп атат. Кем бар экен, чүрүп берем деп атат. Экам канча деп атасың муну? Канча деп атасың? Канча кило чыкты? 380. Сен таразаң. Неме чыгарды? 65 000 сом деп атыптыр. Салмагы 358 кг чыкты. 358 кг чыкты. Бул буканы 60 000 сом кеми бар деп атыптыр. Чүрүп беребиз дейт. Букалар канча экен мына кашкасы? Экөө тең 70 000ден ба? Букаларды 70 000 сом деп атыптыр. Экөөнү тең 70 000ден. Буканы 65 000 сом деп атыптыр. Кара буканы 52 000 сом сурап атат экен эгасы. Наркы бозун 57 000 деп атат. Буну 57 000 сом деп атат эгасы. Бул буканын баасы 80 000 сом. Бука 65 000 сом. Бул букалар 60 000 сомдон деп атыптыр экөөнү. Экөөнү бир сатабыз дейт. 60 000 сомдон беребиз дейт. Бул буканы 55 000 сом кеми бар дейт. Кем айтып беришет экен ала тургандар болсо. Буканы 60 000 сом деп атыптыр. Баасы 60 000 сом. Sen kança da otasın? 60 be. Bul da 60 000 сом. Bunu 58 000 деп атат. Наркы карасын 60 000 сом. Карасы чоңураак экен 60 000 сом дейт. Бул 58 000. Bunun baaсын 70 000 сом кеми бар дейт. Чүрүп берет экен. Буканын баасы 57 000 сом кеми бар. Бул буканын баасы 65 000 сом дейт. Бул буканы 100 000 сом дейт. Кем айтып берет экен. Kemi var deyt. Baası 100 000 сом. 70 000 сом деп атыптыр. Сал бересиз. 70 000 сом деп атыптыр. Канча килограмм чыкканын көрөбүз. Жийин кой бериңчи. 360 кило. 360 кило. kilo çıktı. Bul bukanın basını 60 000 сом деп атыптыр, салмагын көрөбүз. Карта. Баасы 60 000 сом. Кой бер жибин. 358. Тарта. 358 килограмм чыкты, эми баасын өзүңүздөр чыгарып көрөсүздөр. Baaсын 65 000 деп атыптыр, салмагын көрөбүз.
Salmağı jipti koyar. 525 kilo ekan salmağı. Boğazın 65 bin lira otar. Hoppa. Kaç kilo? 442. 442 kilo çıktı. Egası qanchada otadi buni? 80 bin kilo. 80 bin kami varda otadi, salmağı 442 kilo çıktı. 442 kilo çıktı. Bul buqanın bahaсын 90 bin so'm deb atышат. Hazır salmağın görөбүз. Niye takip olsun? Dört yüz 32 kilo çıktı. 432 kilogram. Bahası qancha bahası? Öküzün bahası? 80 bin so'm deb atırız, bahası salmağın görөбүz. Seksen bin so'mda öküzün salmağın görөбүz. Joň. Jipti koyverin, jipti koyverin. 452. Bağılgan emas bu. 450 kilo. 450 kilo çıktı. Bekisini tatayım ha. Bir kancılık bir gören kim gelsin. Bu 450 kilo çıktı. Bunu qancha tutasiz bunu? Bunda 80 bin. Bulda 80 bin, oldu joň. Narkını ayda koy. Bulda 80 bin so'm, 428 kilo çıktı. Kaça kadar etmedin? Kaça kadar etmedin? 428 kilo çıktı bu. Buldaların bahası 80 bin. Salmağın göröbüz. Ver ödem yakın. 370 kilo. 370 kilo çıktı. 85 kilo. Salmala berip koyup çıktılarsa get bırak kesin. 90 bin so'm deb atır, salmağın göröbüz. Tarta öyle. Ver. Ver. Kapsağayla özü çıkmay turşu geliyor. Buradan 60 so'm olib qoladi ha? Oldu, joň qo'y. Bu 456. 456 dedik. Bahası qancha bahası? 65 dedik. 65 bin so'm deb atır bahasını. 45 bin so'mdan deb atır. Bahası 45 bin so'mdan. Ya bu qancha ekan bahası? Qancha bahası? Qaysi? 50 bin so'mdan ekan bahası. Qancha ekan bular? 25 lira. Baylanmaz ekan ha? Baylanmaz. 45 bin so'mda kami var dedi. Baylanmaz tarpok. Kalpara mısın sen kalpara? Ya bunun bahası qancha? 45 kalpara. 45 bin so'm kami var bunda. Bir yerge olsun.
40 kilo çıkartın oğla.